10, 14. Thirteen, 10. Second match, level 3. One, love. One, all. Two, one. Two, all. Mari, mamanggal ni. Nang na maning layo. Nang na maning layo. 3, 2. Service tas ne. Side over. 3, all. Four, 3. Maning dum layo. Four, 8. Five, 4. Five, all. Six, 5. Nang na service to ne mamamang le hello. Maning di nang to. Six, all. Side over. 7, 6. Yes. In ball. 8, 6. 8, 6. Side over. 7, 8. Nang mamang sa kalok. Oh. Nang mamang sa kalok. 9, 7. Demi nang mamang layo, nang maning dito. Maning dito. Oh. Ten, 7. Mamamang nang layo, maning dito sa gusto. Mamamang Side over. 8, 10. manontahan na layo sa to. Nang maning dito na to. Nine, 10. Nang maning layo. Nang maning layo. Ten, all. Saklaw na, nang maning lao. Side over.
11, 10. Very good, very good. 3 sets na naman tapos. Alright, tama na yun. 12, 10. Sunay, mamamang yan. Ang gila. 13, 10. Maning dito itong sa... Fourteen, 10. Match point 10. Time over. 11, 14. Nang mamang sa kato, gabi. Mamang kalog, gabi. Left din eh. 12, 14. Left din eh, 3 lang. Okay. 15, 12. Next match, mixed double first round, Vishal and PRC versus Kamaljeet and Vinodam. After that, the next match will be mixed double first round, Chinglemba and Ngansoy Nganvi versus Bornali and Alo.